Damna Inkhawm program lau thir tu zonzong te Iswa Krista mingin sibei chaber kalau buk du cewa Christmas sibei kalau buk cewa Pathian hi avan chatakem hallelujah lalpa pui bero se toite a sharing lau nei kadua chuan chong China hun te kan hmang le anga dam lau te in pualin kan lau chong chai sak le don cewa Pathian mingin damna in chang zelang te ha kan ringa kan be seya in tan kan lau chong chai chun zom zel don ani masa in Pathian ne khabuthiang ni mi lo ngai tha ang luka bung ni chang riat na tin chu miram ve ka chuan beram veng tu te an oma zana an beram ho an venga phula an ria chira tin lalpa vantir ko pakhat an kianga alo dinga lalpa ro puina in an vel chu aron chhun enga ti chuan an hlau ta ema tin vantir ko chuan an hne na hlau su ulang ngai ro u mitin ta tu chan chin chalom karon thlen cheu ani voina hian intan davida khwa chandam tu apiang ta lal krista chu voina hian intan davida khwa chandam tu apiang ta lal krista chu he iswa krista birthday ni pian sama hian ka thinlunga pathian thu tam tak kalo thlenga atuna bible chang kan chiar ang khan vantir ko te khanin beram pu te hena khan enge an soi ma sak ber kan ti chuan lau su u ti ani lalpa ro pui bero se chubai pathian hianin launa Thlarau min pelova pathian chu min khamwan tu ani a hallelujah amen Pathian hi avan cha em chuwangin launa ten min manem mo mang an na te buai na te chu kan tong thina ni ma se ta khan Pathian enge Pathian hian min khamwan adua khamwan na te kan lo dil chin kha apoi mo hle ani ka sia a ta khan vantir ko pon lau su ulang ngai ro u ati mitin ta tu chan chin chalom karon thlen don che u ati ni chu chan chin cha chu enge kan ti chuan Iswa Krista min chandam na hi chan chin cha ani a lalpa ro pui bero se chuwangin thil mak chu chandam na hi ani hallelujah amen Iswa Krista athil siama alo chang ringot me hi avan makta kem tro chu chandam na chanchin cha hi kannu na hyang kanda poimo per apoimo ning ka sia a chubangin chandam na chu thil thon pe kani a tuna khang kan mu ang khanin enge intan davida khwa chandam tu apiang talal Krista chu ti Iswa lo pian chan chu enge ami te boral te Shemhun kal tur te min chandam turin Iswa alo piang ani chuba Iswa lo pian chana hi kanuna hyang kan lo da poimo thar apoimo ning ka sia a kanuna hyang kan thinlunga hian Iswa hi lo lal thar se kanuna hian Iswa hi lo piang thar non ro se ti kha kan soi du a chon he Christmas a hian ka thinlunga Pathian thu nungreng omle achu chanchin chamat thaya bunga chang ko a khan kan mu a remna siam tu te chu an eng athole Pathian fa avo in an la omdon si ati kan mu ani I keima ni min lo rem lo tu te mo min lo kho tu te min lo ngai tu te po min lo rela min lo sei che chin tu te po an om me thei ma se Pathian thu chuan enge keima ni lam tanin rem turin min ti ni chuba Iswa chu rem nalal ani a enge leile van kara inrem to lo akha Pathian le mishing in kara inrem to lo kha fapa Iswa Krista kal tlangin inrem na kan lo neya chuwangin mishing le mishing in kara po hian enge rem na hi lo lal ber sela lalpa ro pui bero se min rem du lo tu te min lo kho tu te min lo ngai tu te min lo soi sel tu te po ni ang holet me lova keima ni lam talin enge Pathian thu chu ataka kan man kha poimo ning ka sia a keima ni lam talin kan rem kha apoimo ani ti hi kanuna rem nalal ti hi alo thlenga avan poimo ta kem chuwangin hallelujah amen enge rem na chanchin cha hi kanuna hian iloda lal berang uti kha toite ing kalo soile du a chuan Emmanuela ti hi enge kan hne na Pathian om ti hi kanuna ka thinlunga alian ya Pathian chu kan hne na a om rengani hallelujah lalpa ro pui bero se kan van nei ta kem tro chubain kan hne na hian Pathian a omani thila zonga chaber chu kan hne na Pathian om hi ni a engtiklai pon Pathian in min om puya min veng hima min shuaya chuwangin
aman min pui tlatani ti hi kan nuna hianin I kan lo sia thar le kha apoi mo ni in ka sia a chuan enge mari fakna hla luka bung khat chang somli le paruk thua khan kan hmu a tilai thui toite lo soi le ka du a tin marin kanunin lalpa a choi moye ka Thlarau po mi chandam tu Pathian chunga alom ta ema aboi nu namtlom sia a hmu a a khongaya ngai ro tu na china changthar zong zongin nihlo minti donani michak khan ka chunga thilropui tak minti saka a hming po athiang ni mani a chi tu de chu changthar thlengin a khongai zel thina a banin thachak zia entira michapo te chu an ngei twana in atidar ta a hetilai thua hyang kan hmu chu kanunin lalpa a choi moye ti hi mari hi a konfi ka ti a enge kan nunina Pathian a choi moi hi apoi mo tak set ni in ka sia a Pathian thule nun chu akal kop turani chuban kan nun hian lalpa lo fak sela lo choi moi sira engtinge kan nunina lalpa a fakanga a choi moi ang ti chuan khatilai thua kan hu ang khan Pathian kan chi hi apoi mo tak setani lalpa chi chu swal huat swal kal san ni a Pathian I chi tla chuan inun khan lalpa hi a choi moi ti na ni lalpa ro pui bero se michak khan ka chunga thilropui tak minti saka ati a chubangin Pathian hi thilropui ti thin tu ani a kanuna hian Pathian thil ti makte a thil ti ropui hi lo be se ang u kan be se ang zel hian kan min ang zel hian kan chunga a thleng don ani ti kha I ka lo sei du a michak khan Pathian hi achaka chubangin thilropui tak minti sak zel don ani achak zia muturin ama panila bel tatang uti kha a toite in kan lo share du ni e a thulal panal somro se Damna Tawngtaipui ngai lo in thote kalo chiar le anga chuan heng ka chiar zo a hian tuna Damna Inkhawm program lo thlir tu zong zong te kan nat na lai te iswa mingin kan lo khoyanga Pathian kan lo be se anga Pathian ti Damna kan huzel don ani Damna Tawngtaipui ngai kan lo chiar ro kange zovi kal chalo le cancer nei mek tan Thlarau ri ru taksa Damna channa turin vanlal zoni sinus le thana hnungzang na tan ladu saki covid positive fe mek tan lalte I sai ti ka Thlarau ri ru taksa Damna tharte inau pai theilo tan naute lo pai na turin mazi ki pumpuar zun thum thana tan lalzi pui pumpuar zun thum le hani thi reng tan le thana tan khote a kong ru na le luna re theilo tam samuela pumpui al sartan lal rosiami kal kidney chalo tan si vanal rem ruata merilal ro twang pui Thlarau ri rutak sadam na vanal shwaya kal chalo le zun thum nei tan zolthamwana zungol ve tan Pathian chwazalen na chan turin si vanal chan himi pumnuam lo le mitchak lo tan hat sona rui hlo lakata Pathian chwazalen na alo chan na turin kami te tang kan chong chayanga chuan tuna hian enge kan thinlung te Pathian lama lo hongila enge Pathian chu min tidam tu ani a ama kan be sei phot chuanin I min ti dam hi adu ani ti kan rin kha apoi mo ning ka sia a thinlung ri ru chong trai na kan lo nei anga keimani po kan thinlung te Pathian tan atharing kan lo honganga chuan chong chai na hun in pualin kalo nei donya Pathian chi be bukin Pathian ma a kan hun te lani ni lo chong chayang Hallelujah, Amen. Lalpa engkima wangin lalpa lawm thu kan shil chia lalpa mi chak khan kan sunga thilropui tak minti saka lalpa imi te na hian iropui na te I thiltihtheihna te I Pathian zia te le tidam tu ini na te chu lalpa lo hmutir zel I du awangin lalpa lawm thu kan shil chia ani lalpa tu na hian lalpa natna ina aphuar te ati beidon te ati shiom te lalpa tu na hian mitam tak nang ma be sei tu te tu na hian lalpa ihma a anlo pan chia lalpa tu na hian chung mi te chu I khongai na lal thut pha hi lalpa rin na in lalpa hwai takin lalpa kalo nei pui ani lalpa Iswa Krista vok na wala cho lalpa I tidam to a I Thisen awanga lalpa thiam chang to te tidam to te kan ni a tu na hian dam na chu lalpa rin na in lalpa kalo lak sakani lalpa tu na hian cancer awanga lalpa mang ang le beidong anat na ina phwa te chu lal Iswa
Isua Krista mingin kan lo phela lalpa depression le anxiety na ati boy te po Isua mingin damna kan puan sakani Isua mingin damna kan puan saka Isua mingin lo zalen zero se zunkong chalote hallelujah amen kal chalote hallelujah amen hepatitis natna neitele lalpa covid positive na ati boy zong som te po lali Isua Krista wang na wala ti dam ani to a lalpa voinia hianin dam na Isua Krista mingin kan puanga shise na Isua Krista mingin kan puanga ni anchunga dam na kan release ani dam na Isua mingin lo theng ro se anu na iram lo theng zero se ilaram chen tu lo ni sila him na te lom na te zalen na te lalpa lo nei zero se cho lalpa hallelujah amen lalpa tu na dam lo chong chai pui ngai lo in tho song song te lalpa kal chalo te zun thum te a cancer nat na ina ati buai te hallelujah amen lalpa zu avanga saltang te po lalpa an addiction lalpa an saltana zong song phua na lal Isua Krista mingin kan phelani lalpa Thlarau chandam na changlo le piang tharlo te po lalpa nangma nun anlo ne ya nangma ton shiat na anlo ne in turin lalpa antan karon dil sakboka cho lalpa khang dang lo zong song nat na ina aphuar le aboy be te po lalpa hallelujah amen nat na Thlarau min pelova lalpa nangma achanga chuak ni lo lalpa nat na spirit zong song su Isua Krista min kan do dala at taksa chang khan chuak turin Isua Krista mingin thu kan pe chawani hallelujah an chunga Isua mingin damna lo theng ro se Thlarau ri ru taksa a lalpa mal som na te zalen na te lo chang sel ro se ke bai te po lal Isua Krista mingin ke in local thei ula lalpa kut zen te po Isua mingin hallelujah amen kan nei chun Nazareth lal Isua Krista mingin in chunga damna lo theng ro se beng mong ri she thei lo te po lal Isua Krista mingin in beng te chu hallelujah honin lo om sela hallelujah amen Isua mingin ka lo mal som chewa damna Isua mingin in chunga lo theng se ro se lalpa kan lo me lalpa shiak thi na thar lalpa an chunga hian en tu te zong songa hian lo theng ro se shiak thi na thar Isua mingin lo theng ro se kan lo me khum choi to le ban wai thate to te po lalpa nang man lo ti chak thar zela chakna ta chak le zwana nang man lo shwa yang che Isua Krista ming kan dile amen.